Kedamtang matijong ni Pai Cricket Homerni, Denarong Higher Secondary School Conference Holalong, Karbi Employees Association Hinpen, Ingdeng Kresi, Ningkan Hinipen Sega Mai Padopon. Labangso Karbi Employees Association Ningkan Hinipen Sega Mai Pi, Kedamtang matijong ni Pai Hinipen Cricket Homerni an, Ninia Parmansi, Paman Pondo. Sayang denga tengpen, matijong ni Pai Hiniarni, ada por Pai Troxi Pen, Karbi Employees Association President, Longsing Timung Pensi, Songalama Intulpon. Long life kelang ratun duan pininil tum Karbing long life team pen ladak jasme Denarong ahiti mate Denarong Higher Secondary School asaihem I'm to get lost idolo pini labangso nil tum Karbing long life pen ke paklang pom kangtung mangelalo pini patumi pen pini labangso 11th Biennial General Conference Karbi Employees labangso Ingdeng Kresi Karbi Employees Association Ningkan Hinipen Iseka Mailong Karbi Employees Association Amai Pu, Longsing Timum, Kacharipon Amailong, Kachetong Dun Aluhiatun, Do Anapan, KA Kongchun Bang, Diliprong Pia Hinpensi, Sai Pachun Polo. Bang Sohut Karbi Employees Association Abarim, Klempang Pu, Bang Pia Tumapan, Karchua Sai Sitami, Dengpon Tu. Conference bangke lang litum labangso jai mek dengpon vera se penenga sengkan bangke Denarong Higher Secondary School asai hemalong sia langtum labangso 11th Biennial Conference bipon lo lasi labangso alam aputhak ilitum ladak tirika mamai akong chun bang besang do lapen alang litum penleng ilitum lampisi arjupon na Nili tumapan bang sosai kapachun ponjialong ng Kacharabdun, Jasamet Nomati Constituency MAC Mate, Karbianglong Autonomous Council Deputy Chairman Rita Singh Hipendanglok, Kacharabdun do ana tumapan KA Kongchun Banga Hinpen, Kachuru Pajilpon. Iglo, Ingdeng Kresi, Karbi Chokamara Song Mate, Karbi Employees Association, Ingdeng Kresi, Ingkan Hinipen, Patai Siki Padopon na bangso, Chongmai Pi. Patumi lapen pini mate 11-12 December 2021 ladak Dengau Higher Secondary School alongsi pidupon bomlo lapen pini ke kijutsia niklo lasi jasemet ladak nilitum irika mamaya hinpen kadokobe asai matela jongmai pi bachun pamiji aphan nilitum cisik cidang penangan ani pesi cisik cidang lo lapen laso teng si pini anian mangke kicun lason ang teksi seklong lo lapen lada kadokobe KE mate Karbi Employees Association General Committee delegate kadokobe Kresi General Committee nangki tong nilik lo lapen kadokobe delegate semande Chokamara bang fubang biatum haru ke thona hokep suse labangso employees lada nangki tong nilik lo lasi nilitum tirika mamaya hinpen kadokobe phanta churu parlo Denarong Pen Bikrom Teron, Karbianglong Live.